27 sekundi do kraja meča. Poslatice za one koji vole ovakve završnice. Poslatice i za majstore košarke, ali da vidimo da li imamo nekog mi u ovoj ekipi. Lopta za Bjelicu, Bjelica, evo je, pogodak, ali 0,9 sekundi čini mi se. Bjelica, Nemanja, kako je bitno zvati se Nemanja ovih dana. Da li Nemanja Nedović ili Nemanja Bjelica, i on je mrtav hladan, kao i Hajko Šaparcik maločas. Kakva akcija, pogledajte, pored Plajsa, pored Kinga, lagano, ali još nije gotovo. 0,9 sekundi, Nemci će preći u polje napada posle timeouta. Ko će primiti loptu? Naši preuzimaju. Ništa od toga, zgodom, doviđenje Nemačka. Kakav doktorat već drugi dan od Nemanje Bjelice. Pa juče odigrao fenomenalno, danas ga nije dugo bilo, ali na kraju je zapečatio domaćeg tima.